I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli moji novi video s ovom u epizodu kao uvijek. Naše epizode snimamo odmah posle prve epizode, da. Dobro ste čuli, what? Brate mili, šta tražite od ovce? Zapomram malo mu bizan ovaj. Kako zove, u današnjoj epizodi, brate mili, jel imamo koske one? Gde koščice, gde su koščice? Jedna koščica. Takav je Minecraft. Pokupimo ovo zato što će nam trebati da primamo ove kozice. Sorry, nisu kozice ljudi. Kako zove da napravimo mesto gdje će da sede tu u rupčavi nekoj. To za uvek. Mislim, promenit ćemo i mesto, nismo mi takvi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobro. I bam, i bam. Da napravimo sad to utočište, kako bi to rekli Hrvati. Sprdaš me. Brate, isekao sam travu, ovu zemlju. Šta god. Ljudi, shut the fuck up. Ništa čudno. Nisam rekao. Vi ovčice dođite vamo. Vidimo. Ako sad upadnete ovdje. Dobre. Sad da vidimo da li ima ovdje još ovčica. Ovčice. Nema, bile su malo pre, ali šta je, tu je. Bar dve. Evo ćete vamo. Tako je, bravo. Ostanite tu za uvek. I dalje nismo vidjeli creepera, što je okej stvar. Šta ćeš krava? Opa, crna ovca. Daći crna ovčice vamo. Trebaš mi. Ajde ćete vamo crno-bijele ovčice. Ajde. Ajde. Ajde, brate, šta me landaraš tu? Plus 18. Shut the fuck up. Ja znam da padam. Ovčice! Šta je sam... Kao i uvek ljudi, tu su i dalje auta, sorry. Ajde. Ajde. Pa uđi. Ušli ti na groblje. Ajde. Ajde. Konjino. Bože. Je li ova ovca normalna? Alo! Bema su dupe. Ajde dođi ti vamo. Opa, alo! Alo, ej! Ove ovce nisu normalne. Ajde, lepo, unutra. Ajde! Patkice tuti. Evo, unutra. Imamo sad i koze. Ovce, izvinite, ljudi, ponovo. Shut the fuck up. Tako je. U današnjoj epizodi ćemo napraviti instrukciju kuće. Dobro ste čuli. Instrukciju kuće, brate. Moj mili, slatki, znači lijepi, brože. Bolje sam čuto. Bolje, Milože, da čutiš. Samo da počistimo ovo polje. Ovdje ovako bi mogli. Pa bi mogli vamo. Ovdje jedno. Ovdje jedno drvo. Ovdje jedno drvo. Ovdje jedno drvo. Ovdje jedno drvo. I vratim se vamo. To je instrukcija kućice lijepe. Samo ako da tu sad nadogradimo. Ovdje će biti ulaz. Ovdje će nastaviti putanja. Putanjica lepica bre. Ovdje bi mogli isto nekako drugačije da napravimo. Ovako nekako. A bog te ja i blokovi bre. Tako je. Bam. Bam. I ovdje bi mogli ovako bam.
Blokovi. Glupali. Glupavi blokovi. U dupe na vaša. Ljudi, ako vas ovo triggeruje, brate, mene isto triggeruje. Ja ne znam. Izvinite, molim vas, nemojte izlaziti iz videa. Nerviram se i ja, tako isto, ljudi. Ne možete verovati kako je meni kad ja editujem video. Kad se čuje u pozadini takva neka bučica. Mučica. Smučica. Bam, bam. Mislim, rekli smo da ćemo napraviti konstrukciju kuće, ali možemo i mi da počnemo da pravimo. Samo što nemamo dovoljno blokova. Jej! Morat ćemo ići da kopamo. Što mrzim da radim. Ko mrzi da kopa, neka napiše u komentarima. U Minecraftu, ako neko baš igra Minecraft. Jaj, mogu. Ne mogu više da verujem. Kako sam sad mogao da... Ja. Čutat ću. O, 3 lepe. Evo nas ljudi, posle tehničkih problema zatvorio sam prozor. Konačno. Sam da legnem na spawn da se ne stvore neka čudovišta, znači bože. Sada lepo samo da uzmemo ovaj ugljić, da uzmemo ovako mala stvarčica. Da napravimo jednu bakalju, zato što ne možemo više. Mislim 4 bakalje. Šta je to? Ijaoj. Beži odavde. Ne. Beži bre. Sorry ljudi, opet ne. Stanite. Evo nas. Šta su to čula? Ne igram između epizoda, ali ću početi igrati ono, ne mogu više da trpim ovako. Bez stvari. Hajde kopamo lepo. Što kopamo ovako. I da idemo u timelapse onda. Got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. I ljudi, evo nas, došli smo. I'm rich, baby. I'm rich. Pogledajte šta smo našli u pećini. Shut the fuck up, bitch. I spit in your face. Puh. Znači, našli smo svašta, ljudi. Češće bi mogli mi da idemo u pećine.
Prvo vidimo šta će za 3. Pufferfish. Ali tebe ćemo izgubiti tokom epizoda, znači fuck you, bitch. Halo. Halo. Ne pljujte me. Oni ne. Oh, sorry. Sorry. Izvini, lama moja mila. Dođite vamo bre. Vi ste moje, ne njegove. On vas muči. Ti budi ovdje. Vas dve lame ćete da živite do kraja života. Ako ne izmislim neke planove, I tell a nigga don't dick ride, don't blink ride, leave it to the double thick thighs, twin sisters. Drop it down and wobble up, mommy boot it up, she get down and gobble up, cause my money up. Slide in the Bentley trucker, the rave trucker, your bestie is a dick sucker, a big double. Assalamu alaikum, you big hater, you nothing but a hater, cloud chaser. Now we catch him at the chicken spot, up a couple chops, pop that nigga with 100 shots, they didn't make that nigga diddy bop. ljudi, ovo obećam da će se završiti u sljedećoj epizodi. Baš je lepo. Pogledajte ovo. O, brate, ne bi živeo ovdje. Ja ne znam. Tako da ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi. Bacite like i pretplatite se na kanal. Opa, stanite. Yes, baby. Ne pokidam ovo. Znači, Miloš je biznismen, znači bog. Recite vamo. A do sljedećeg viđenja. Pozdrav.